بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan na mga kami Islam, Alhamdulillah, rinisab kita niyo hajaman na to ini, amin jaman sing kita niyo hari pamabot long ta impag buka na to insyaAllah. Mudah-mudahan yang kamu imaalog kamu serta sin mga katawte manghuran amin yan nagdurungog ha mga karadyo-radyohan nila Wild FM 91.5. Mudah-mudahan mga katawte manghuran yan kamu nagdurungog kamu hawak to ini serta isab sin mga sila imaalog kamu ha ini TV nila. Alhamdulillah biyayaon yari kami sing baro namo mulia amuin long ta iwan sin ako atungod sin amuin programa na to ini insyaallah in guru na to long ta amin biya mga dain ha mga ini guest sin kami ha waktu ini wala pa siya nakaratong sabab sin kusog sin ulan yan hawa yan kalo-kalo bang biya mga lumong-lung ini ni ulan na makaratong na siya marikato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. At malingkan na inbiya mga kaya pag isun-isunan laong ta sin kahapon yaon na tungod sin pangadyan na to waktu ini tungod sin parkala sin tarawih insyaallah ta'ala. So in kamaksuran doon bukon siya dya tarawih sabab na biya na sinari in Ramadan na mataod siya in parbahagian si mga kakahinang doon halauman niya hambuk na roon in pagpuasa sarta hambuk na rin doon ang kanapagtawag niya Shahrus Siyam aun dahin doon pagtawag niya Shahrul Qiyam at niya bulan ipag sasambahayang pagyanon doon amo na yung pagyanon si Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ini hadis biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lawnnya inna Allah azza wa jal farada siyam Ramadan wa sanantu qiyamah wa man samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min adh-dhunubi kayawmi waladathu ummu. Na biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnal tudin Tuhan na tu Rabbul Alamin piardo niya at niya inang niya sarakato taniyo in subay kita niyo magpuasa habulan Ramadan amo na in tiagnaan na to sin adlaw yan insyaallah subhanahu wa ta'ala nagsahol kita niyo sin kawiyad to sarta nagtarawi kita niyo na manjari bihayaon timag na nakita niyo sin pagpuasa sarta lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wasanantu qiyama siyunat ko in amoy in pag-anggaw ta doon simparkala pagsambahayang amo na yung pagtawahon ha katibusan niya sindumiyaon amo na yung lang niya salat qiyamul layl ang qiyamul layl narana rin doon yung pagtarawi yung pagtahajud in katan ibadat tungod pa pagsambahayang nasabot doon hamoin mapatot na to hinangon biya na si mga itikaf pag hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam makahinapusan sinang po
puandum long tasin amoy in bulan Ramadan. Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiusin nakapuas sa sinadlawan niya sarta ini kaya tindog niya in mga ibadat sinduman niyaon amuin halawom lang ta ini kaaturan sintungod paparkala pagsambahayang pakaniya biya siya sin nakagwa deng nga pakandangan ni ina niya biya sa pantun way rundo sa rusania biya siya sinyang papiyag anak ni ina niya. Masya Allah sa lingkat-lingkat ini biya mga ini pamayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatumtum ka to taniyo supaya kita niyo magmatuyo magpataod sin amal ibadat na to na manjari waktu ini insyaallah tiril ko pa kuno na to in ini microphone amoy in longta tumata isab siya rin doon si mga amoy nagigimot-gimot niya insyaallah subhanahu wa ta'ala fal yatafaddal siya dito maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga palangon ha kama Islam amun yan na nainhog Hawald FM iban na si mga sila amun yan lang ta imuukap kimikita sinamon lang ta channel sin Sky Cable katuan ha channel 50 amun na in lang ta di ha programa sing kami ni Daud Islam amun yan kama pamayway sing kamo biya nagbusin hula mahagutan but katuan biya nagbusin hula na wahay doon sumakawa insyaallah subhanahu wa ta'ala adlaw ini dahil mga adlaw lang tapanagdaan sin pagpuasa sing kita niyo di bulan Ramadan. Alhamdulillah pagsarang sukulan ta patawan ta Rabbul Alamin amuin yari kita long ta kiabusan sin Allah Ta'ala kakusog iwan kalasig sarta kabuhi amuin nakatunay sin parda kan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nakaabot kita alhamdulillah papanagdaan adlaw mura-murahan daw ta matambos ta inang bulan Ramadan long ta kusog sin pag-iman ta iwan sin amon long ta tao kasi sin ang gawta baranta himinang sin parda akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So manjari mga palangwan ha kami Islam in law ta kami hapon ini biya pagtakad-takaran law ta sinamuin waktu ipagbuhok kaagatuan Insyaallah. in kahapon ha mga sila amuin naka-jaka iwan nakakita sarta dimurungog sinamuin law ta nalilay sin kami kahapon paliharan sin hadis sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang nila lang na hadis sumawa dong sin mga ulama amuin lahal hadis dong na inyatu daif atau kan mungkar amuin lang ta bukon matarang may tinaturing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So biyayaon mga palangwan ha kami Islam in Ramadan alhamdulillah in ini lang ta biyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya rahmat pa mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ummas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa may ta diha ini long tayo kam sin Allah ta'ala in kalawang-lawangan sin ibadat patuhan Rabbul Alamin. Although long ta in Ramadan in long tabi mga kahalgaan niya diha ini muna in sa lagu-lagu parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in long ta magpuasa amuna hinang sin kita adlaw ini sumagawa ha long ta puas sin pagpuasa mataud paginisan sin ibadat amoy in laong tasyara sin Tuhan Rabbul Alamin di habulan ini may hinang sin tiap-tiap ipon niya umma si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So puasin pag puasa aon palong ta kakahinang syara sin Allah subhanahu wa ta'ala na hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasahabatan amo na inbiya sin mga long ta pagtarawih ini katuan ha. So amo ini ring mga long ta bisarahon sin kami maniutyo waktu hamahapon ini dahil kakawas-kawasan sin panghati kaya buska mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So muna-muna katuan nung tayo bisaron tatungkod sin salatut tarawih. So biyayaon pahamon na to mga palangon ha kami Islam in ini hihinang sin kita niyo kabyaksahan kamaasan sin kita niyo jaman na ko na himihinang kanya. Labi luba laong ta hanggang kita himinang pasal na hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong ta syara to dini laong ta sin kama Islam amuin suwina to hinangon. Naman jari mari kita palong ta parkala tarawih muna hati unta katuan in ta'rifan niya uni pagtakon tarawih. Demikian ingatun tain hukuman sin tarawih amuin sembahyang tarawih ini
Sarta ingatuntay inaturan atau wakan kaifiyan niya bilangan sin rakaat sin sembahyang tarawih biari in lam tahantang sin pagsembahyang iban biari in taud sin rakaat sa meta na mataod long tabian ginisan sin pagsembahyang ang mga bilangan sin rakaat hatiap-tiap masjid ito kan tiap-tiap pula katuan niliha mo na long talo man sin dunya ini. So biaya on insyaallah subhanahu wa taala muna katuan hati hunta in pagtakon tarif sin tarawih. Ikaw katuan so magawa di pagkitawa ka lanjan medko in mabaya kita ipahati katotay manguran in tungod pasara sin Allah subhanahu wa taala way pagkalu-kalu in yan timagna in sara sin agama ha waktu zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta na dunhan nakalamod na in zaman halawman na in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ron haon kialimpal longta in mapuas ding Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin Rasul amin mapatut nanto singuran kakahinang amuna in khulafa ar-rasyidin al-bar amin ini upat sila matarang natubiha naman jari in aturan long tasin pag naugsin aturan sara para Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon siya tigan biya na sinagi long ta in tungod papag naugsin Quran mahamulya para Rasul sallallahu alaihi wasallam tighan siya ding ha ini lauhil mahfuz maripalangit dunya makaminsan jukup in Quran way kulang niya sumagawa ding ha langit dunya amin kiabutangan ni harap para Rasul alam sing kawan tagtung katahon. Nah, sebab itu ibutang tayong tungod paparkala sin tarawih ini inot-inot inday sabi ini insara niya bukod magtuwi-tuwi lang ta ini nahinang sara. Nah, mabaya kami biya mga ini lilayon tiyo-tiyo inamin yadto hari pa kita magkakadto pa amin ini hukuman niya insyaAllah. Oo. In baita si Aisha radhiyallahu ta'ala anha ini baita niya long niya kanan nasu yusalluna fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan bil lail awza'an yakunu ma'ar rajul asy-syai' min al-Qur'an fayakunu ma'ahu an-nafar al-khamsa aw as-sitta aw aqallu min dhalik aw akthar yusalluna bi salatihi. Long niya sin Aisha in kaaunan long niya si manusia amuin nagsambayang sila doon ha masjid dati niya sambayang tarawih sambayang sila ron ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na sindom atin niya puasin Aisha puasin Isa in pagsambayang nila long tatumpok-tumpok at isin tumpok-tumpok kanat sila bukon jamaa aming tighan yaon sabablong niya yusalluna bil lail fi Ramadan ini auzaan hati niya pag yan auzaan ini butas-butas bukon siya nag ini yakunu ma'ar rajul asy-syai' min al-Quran isiusyo na rin nga mga ini sahabat sin Rasul aun nahapal niya rin nga mga Quran bihan na hati niya insyad to sumambahayang na manjari aun makad kaniya yadto aun waktu inambok tumpukan niya aun 5 taon aun waktu unom aun waktu tiyo-tiyo da in tumpukan niya aun isa makalabi in taod niya naman jari habihato in kahalan sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in kahuwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambukdum amoy in laung sin Aisha pakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an salla al-isya al-akhirah fajtama ilaihi fi al-masjid fasalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylan tawilan. So in padagdaan tuod sin Rasul amin gimuwa siya pa masjid puas sin sambayang Isya ini mihagad in mga kasahabatan niya sa matarang in katantan hinang sin Rasul namakad in mga kasahabatan wayron do nahon magmumparik long sin bahasa atin niya wayron sumulang atawa wayron himinang sinaming kabayaan niya na doon hayaon lang niya na po ni mga manusia doon na masjid miyagad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yan nagsambahayang in Rasul iban si mga kasahabatan niya
lando long niya mahawa indum. Atin sa kaula-ula mahawa in Quran biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to sin ini pag sambahayang yan to. Manjari pagubos long niya summan sarap pa dakhala wa taraka al-hasir ala halihi. Walamma asbah atin pag mahinaat naubusin namin perkala ito, sabi mga tao ini aw nakahati man tubihan umurul lang ni nagsabayan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakahating kaybanan aw na makawi ding ha masjid man tubihan makalaway ha mga kabayan si mga kaybanan sahabat makahati sila mantu sila biya sabab sinamuin pag apas-apas nila sin hinang marayaw amo anto inamuin ini hinang si mga kasahabatan na paggulat may natyaon ini magsusung ini biya mga paglaton simbisara. Natin niya nagsusulong niya in kami nakapagsambayang ibang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari impana naman si mga kaibanan mo'y nakaakad dito biya sa pantun nalugi sila. Nalugi sila. Biya mangi parasahan nila long niya biya nalugi ba sila? Sinamin niya to. Na hasabab ito pagkabihat to ininjima to kanila nagkuan sila at niya ini bang biya kato kiwanan ni hiyapaan nila inamuin waktu yadto laun sin Tagalog iabangan nila inamin amin waktu yadto asupaya laun ni pagbuwa sin Rasul da makaagad na dya kami nabihat yun hinang nila matubihan manjari in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpuasin sa bayang isa medto siya pa bayi niya matubihan na doon haon in mga ini sahabat niya nagtatakad manjari imo siya pagikarwa sin dumit to magtatao din tao in himader magtatao din tao manjari pag ubat abot may naatyon limatag inamin suy-suy to sa magtatao din manos siya magtatao din manos siya na manjari pag abot siya na mo in hikatu sindum hati niya mataod na to sila daman jari pag hambuk na isabdum manin ikaw patsindum in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na siya gimuwa bihan na pagka siya wala na gimuwa na nagtatakad naman yung mga kasahabatan bihan sampai iabutan sin sambahayang subo wala siya gimuwa katwa papuasan ba yung isa minuit na siya manjari nagtatakan yung kasahabatan sabi na inuna-una nila magbalik in Rasul sumambayang sinang kabiyak biasing kabiyak saan amo na yung tuy room ito nagsunog naman jari na inu-inu sila bihan na pag-abot sin sambahayang subo gimuwa na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsambahayang na sila bihan sin sambahayang subo namaita na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab na yaon na sila nagtatakad katantan bangunin hinangon biyan na laong niya mga laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanay sa umay talong niya unin jim ato mga manusia yan laong niya ya Rasulullah nagtatakad sila kayo mo sabab sin hati na bakas na hinangit to yaon naman sila nagtatakad na doon hayaon imiyan na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila daw niya pag-abot sinang bulat may naat ayuhan nas ama wallahi ma bittu ibutlong niya patuhan Rabbul Alamin way sa ako'y niya nakatuto at din sa kolo din Rasul misan siya dito haway nagsambayang niya sa isa-isa niya wala adya siya gimuha to pa masjid walhamdulillah amo na long niya amin duman ito in Rasul sallallahu alaihi wasallam at niya in siya nagsambayang da sumagawa daw niya ma khafiya alayya makanakum wala lang niya nakatapok kako inamoy itahalan niyo at niya yan kamuroon halawon si masjid way yan nakatapok kaya natanpo bihan na walakin ni takawwaftu an yafruda alaykum in kiyabukaan ko amin mapardo kaniyo hangkan ako wala amo sa ini na inya to longta ding mga pag-ianon sing kaywanan in Rasul pagkahiyundungan niya na in kaywanan lang nga subay nisip kita humundong kaso magawa inya to sunnat bukon siya pardo
Naha tungod si mga kaiwanan magbayta lang niya in rasul na paghayundungan niya ng pagjamaa na rin na tumabis sa pagjamaa amin inihinang sinumar ang sa to amin lang nahinang sinumar atinin siya nakahinang siya inibida oo sabab wala na hinang sin rasul may kanya nahinang sumakawa yung mga parkala ini di at tumahinang lang niya bida sabab karna in Umar ibn al-Khattab biyuhi niya hadya inasal na hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya masahan niya iwan na yaw ni Rasul halinaon po una sing kakahinang sumakawa in hamin sabab hadya sin Rasul wala gimuha sinamin hika upat sindumit to karna simbuka niya mafardo kahunitan siya in tanda niya misan ni namin ka ini pag mi'raj niya siukat niya rapya ngayon pa Allah subhanahu wa ta'ala bang pagaanon inamoy sambahayang niya dengan kay man waktu may nang dakuman 5 waktu na sumagawa dihil sin Allah ta'ala kaniya inamin piya ngayon niya 5 waktu sumagawa ipahala kay man waktu amurat wal hasanatu bi asyam sa wala dato na kita ni nasa nilip sin Allah ta'ala yaban hadya katon na mulong tabilangan atau kasi ng waktu niya sumakawain ng pahala biya kay man takfifan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad to at ini pagpakaan na umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam namat biya mga kabayan kwadya biya mga mapakuan na supaya in mga katawtay manguran amo hindi sila maghunahuna in tungod pa amin sambayang tarawih longta inhi Umar naginang siya biya mga aturan bago wala siya naginang aturan bago in Umar ibn al-Khattab launta naginang sadya si Marayaw bukon Marayaw aturo namin magsambahayang butas diyan biya sa pato nagjamaa sa nagkakanatalom si masjid so imalingkat amuin launta hambok day naman na pagkain rasul nakapag-imam kanila amin tibuking katanoy rundo naon nakanat na atinya mo tin yurol si Umar ibn al-Khattab way hadya nabisarain biya si mga bisara tahawak to ini. Sumagawa panghati sing kita in pagbuhi sin Umar ibn al-Khattab sinamoy in kakainang sin Rasul ito bukun nito langgal sara. Bukun langgal sara. Sa tinaon po unan nga kakainang Rasul. Taon po unan din nga hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bukun ito long tag atwan bida ay pagtawag kaniya. Although nasabot niya dulong na ni'matul bida hadihi sa long tag kun bida ang bida lugawin sa mga sila. Inya tulong niya lugawi. So, naon po unan. Kaluwang way po unan daw. Tanamay, nagbida siya. Naon sa to atin niya. Pagtayad to mga nasabot ko niya to. Katoy kung irihil mo kanila yung hukuman sinamon ini tungod paparkala sin tarawih. Na muna mga palangkon ha kami Islam. Ito na, na-realize na mo kurang to. Kalasahanin na maparkala sinamin. Pagtagna, may tanaw ni pagtarawih. Sawab na nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampay lang tasing kasahabatan na hinang nila. So on tuod sara at on tuod aturan. Biya to kami. Naman jari lang ta ang kan natin Rasulullah dapat ikatoy sindom. Amok bayta ikaw pat sindom na katuan. Sa taon duay namon kwan nila. Natuyro ni Rasulullah gimwa. Ikaw pat wala na sa gimwa. Sampay ti maod imano siya lang ta masjid timakad kaniya. Sampay betaan niya ang kan ako wala gimwa bukon batlong tawal ko kya hatian. Nalni ko kya hatian kuya to. Sa ingka ko wala ko gimwa. Wayroon nakalang kakulong na hindi ko mong kaniyo. Sa inyo nakalang nakakulong na khasyitu an tuqrada alaykum. Mabuka akulong si Rasulullah in mapardo dong kaniyo in paladan sin sa sambayang tarawih. So hati niya in hukuman ka tuan bukon siya fardo. Sa beta si Rasulullah. Khasyitu an tuqrada alaykum. Diyak mabuka ako mapardo dong kaniyo. So bukon pardo in hukuman. Na in hukuman ha ini mga palawan ha kami Islam undang kalong ta mga ulama katuan kanya-kanya. Sumagawain sa kusog-kusog dari mga akwal. Si mga ulama iba si mga pukaha long na in hukuman ha ini amo na in pagtawag sunnah muakkada. Katan sunnah muakkada. In sunnah long na kihatan sing kita niyo muna hari pakita maka tu paung pagtawag sunnah muakkada. In sunnah long ta ma warada ni Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn amo yatim makna sinamul ta sunnah. Amo in nabangkil dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amon ding hanaman hakabtangan niya iwan sing kakahinang na iwan sinamon hundong niya katuan na inadto sunnah si Nabi Muhammad sallam. So manjari mga ulama mga pukaha wala kad kamal pukaha bitaksimiha ila kismain. Sampai long tabiyahagi sin mga pukaha in sunnat mon parwang kabahagi. Amon ni partaw sunnah muakkada iban sunnah ghairu muakkada.
Amo yan to. Naman jari in long ta in hukuman sin salatut tarawih, long sin mga ulama sunnah muakkada. Sunnah muakkada. Manjari uni pagtawon sunnah muakkada. Amo ini biyahati hunta maniut-tiut din mga long ta. Maana sin pagtawon sunnah muakkada. Sin sunnah muakkada dilay kato sin mga ulama long nawahya sunnah muakkada hiya ma wadaba alayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walam yatrukha illa marratan aw marratain. Betul katuan. Wa hukmuha yusabu fa'iluha wa yulamu tarikuha. Amo yan to. So in pagtawon na sunnah muakkada, amo na indaran hihinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atina persisten katawan kada ginang siya. Amo na. Daran niya hihinang in sunnah muakkada. Rasulullah niya hihinangkan niya walam yatrukha illa marra aw marratain. Di niya pagtinggalan malingkan mo niya katinggalan na kaminsan da atuan na karwa. At daran niya nahihinang in sunnah muakkada. Na in hukuman niya yusabu fa'iluha. At niya dihilan pahala in himinangkan niya wa yulamu tarikuha sarta berag bos biblaymon katuan ha. In tao timinggal kaniya. Bukod sa biasin wajib katuan biasin pardo atin niya di sa menjadi tinggalan in tuminggal kaniya berdosa po Allah Subhanahu wa taala. Arapon ini law si mga ulama atin na biya ma-blame. Bilang biya pagsusunan in wala na kahinang kaniya. Sin kaya niya hinangon. So amo yan to inding ha mga long ta pagtakon sunnah muakkada. So amo din hukuman sin salatut tarawih katuan atin niya suya to hinangon. Although kung siya nakaabot pa darajat wajib atawan fardu sa sunnah muakkada. Baita siya mo bekerja jahiri lang na sunnah muakkada kal wajib. Amo din baita ni hamin hatul muslim. Biya imumungan si Imam Shafi'i. Shafi'i biya had to lang na kal wajib. Amo yadto in baita si mga ulama hapaliharan sinamon long ta hukuman sin sambayang tarawih. So mga palamon na agama Islam long ta inamon tarawih minsan sa sunnah in hukuman niya ini malago in pahala katuan sa baita nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban gupira lahu ma taqaddama min dambihi. Isiu-siu lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam inamun timindog sinduman Ramadan hati niya timindog siya nagibadat po Allah Subhanahu wa taala lamud di tarawih katuan iba si qiyamul lail iba si mga tahajjud nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam imanan wa ihtisaban karna sin pag-iman pamarat saya po Allah Subhanahu wa taala iban sin wat niya katuan ulat-ulat siya hatumbas pahala hilil kana sin Allah taala ha mga nahinang niya ibadah amun syara sin Rabbul alamin gupila lahu ma taqaddama min dhanbihi ay maampunkan niya in dahil mga nakauna pardusahan niya po Allah Subhanahu wa taala. So malago mga palawan ha ka Islam long ta in karayawan apila mahinang ta inamuin tarawih ini. So katuan kasumpatan mo long ta manuyot yung mga uno-uno na ikaw in tungod pa amin long ta masabot taroon amin rakaat sin tarawih in matarang amo na in 8 karakaat. 8 karakaat. Sa bamod to in nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan sin adlaw ini ay panagnaan sin doom hikarwa sampay hikatu bihad to iban matarang ini hadis riwayat hi Imam Bukhari iban hi Imam Muslim. Sumagawa aun ding mga kaiban na nagriwayat law niya Sunan al-Baihaqi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان 20 ركعة. Nah ini inamuin ini riwayat ini launnya in aun hadjabi mga doon haon bisarahun pasal launnya sin kalam masin riwayat ini Abi Shaybah. In hambuk ding mga ini turunan sin hadis amin nasabot din di al-Baihaqi hasunan niya dihan sa sumagawa at tungod sin parkala sin rakaat sin amoy ini sin tarawih in tarawih bukon sadya kawan rakaat na hinang bukon sadya kawan rakaat sambil miabot katluan tag siyam rakaat in taod niya nahinang sampai bago sadyayan naig paghinangon ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin ini ha Makkah al-Mukarramah sampai ha Makkah miabot pa siya sambil pawitir kapatan tag isa rakaat sin ini doom tiap-tiap doom in tungod pa amin sambahayang tarawih sumagawa habihayaon na ini iabutan na mo si mga jaman 1978
in kakadto ko kawan rakaat. Inna hinang katuan. Inang mo na masjid na bawi. masjid na. Sampay pabihaon. Sampay pabihaon in hinang. Sampay pabihaon in hinang amo na in kawan rakaat. Na hindi ka tulong ta ini walo. Inamin ba kabiaksahan sing kitabihan. Aon day sa maghihinang biyan kawan rakaat. Na ingat to long ta wala day sa biyan to piya kuno sing wala sa kawakan mo ini kitab at mga kaulamaan na matal kaniya sininang amin nakataod dito. Sabab muna dahil nga mga ini darajat siya mo in tarawih ini lamod siya pag iyanon lang niya ini qiyamul layl. Na in qiyamul layl biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul layli matna. In sambahayang duarwa. At inibang mo kuanon imian duarwa wairun limit niya. Way had niya pataas. Minsan pila in hinangon mo. Hinangon mo na tarawih, lamod mo na in laong ta in tahajjud, ilamod mo na yung mga kaibanan, titindukan haruman sina mo ini uno yun sin bulan Ramadan na nakalamod na rin doon in mga katan sampay sina mo in laong ta pag witir din doon. Na minsan in witir hadya na buko namin tuong karakaat sadya. Aun 5, aun 7, aun 9, aun ang puta isa. In witir ka. In witir. Na yung mga yato, mga bang mo yato hambukon inyan to katantan, hawitir sadya, iwan sin sambayang tarawih, mataud na ini rakaat. Ang puta isa, iwan sin kawan pila na. Katluan ka isa. Nabiyad to. Mataud na katluan. At ingat to sila, pasal sin pagpataud nila sinamoy. Karayawan nila, mabaya sila dumauhat, labi-labi na, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya as-siyam wal Quran yashfa'an. Ini ni puasa iban sina mo in Quran. Ini Quran na dia pagbasa niya sing Quran. Way pa. Sa sumagawa matarang yadto bang ini pagpuasa mo. Amoy in hiyahalli amoy katan mapatot halian. Iban piamo mo inamin ini katantan sin ini hinang may makadeng hawin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na ampunon indusa mo nakauna katantan gopira lahu matakad na mamintandi katan padusan na hinang mo nakauna ito mapapas katantan sabab pagtawakon lang niya in Ramadan syahrul ghufran wa ini bulan hipag aampun simpardusahan na atin niya bang bihad to suwain hinangunta amon di kita rumuhong hapag pangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sibu da aun kay ingatan tadusa tayo manuay at kalaing kita amuin tiyatayma taing kita ipon sin Allah ta'ala magkalawong magkasa nasuway kita daran nangangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala but aun magkahinang ta amuin di ta kaingatan yung mga yatudusa na marayaw long ta amuin ini ihahalian tayo mga yato katanta na supaya lawi-lawi na sumud ka palaw man sin bulan puti pagyanon pagpaputi sin jantong pagpaputi sin kataan kasutsihan maksud niya ron naon pagsutsi sing ginawaran sing kita na asupaya in kita minsan abutan na wayron pag dini susun biya nampa na biya bayta yan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo pakari magsusun long tain taon na kay nang dusa minsan in tao naghihinang marayaw magsusunda amin pagsusunan nila may tatiyo-tiyo din na nila amo said mata wala nakatawo ang kanay mga sila nakauna rin kato magtuyo tuon sila may sini Imam Malik rahimahullah humundong siya sambil paghindo amin habulan Ramadan di siya maghindo mag-concentrate siya ron haamoy in pag-ibadat iban pagbasa Quran basta syahrul Quran syahrul Quran naamo yato inday nga mga lamtahi kakanap ko rin dito tiyo-tiyo din nga amoy pangadyan insyaAllah. So alhamdulillah bang biyato katuan daw tatungkol si mga bilangan sin rakaat sin tarawih ini ni natin na way rapiag-akan. Way rapiag-akan daw nakaamura katan ha biasa sabot mo kain. Sa mga inin pangasumusin ka mataulang katuan sebab na daw na uto din sunnah. Hal hiya isruna rak'atan sunnah am samaniya rak'atin sunnah wa idza kanat sunnah samaniya rak'at falimada tusalli 20 rak'at fil Masjid Nabawi. Na amo na sa فلماذا تصلى 20 ركعة في المسجد النبوي الشريف كما سمعنا من بيت الله لو نا uno ini kauhaan rakaat to in sunnah niya
atau 8 rakaat in sunnah. Bang naong na yung kaunan niya, but 8 rakaat da in sunnah, na may talaw na siya sa bahayan, Masjid Nabawi Al-Sharif. At doon, Masjid Nabawi ng Kawan, rakaat. Biya na sinari, sambil nakabutang, nakialukis sa mga kakitab-kitawan, naabot in rakaat sin sambahayang doon, Masjid sin Rasul, ini Iwan Hamakka, 3 tag siyam rakaat. So, sampai ha indon hamakta may abot siya kapatantag isa. Biha. Na yato hajaman si mga amin pagparinta si mga ini umara lang ta. Mapuas amin nagsinublihan na dya sila. Na yung mga yato biha to inuno nila. At inya dahil ha amin daakan sin nakura sin dawla Islamia na nagkahinang yato. Malugay na ginamuin ini pagsambahayang kapatan tadi sa rakaat doon na Makkah. Demikian ingkatluan tag siyam rakaat doon na ini Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin ini agi kuyad to in experience na mo sin pagdatong na mo sa Madina na amuin kawahan rakaat dakungan in taon sin rakaat biya day sab sin ha Makkah. Law ta kawahan katuan in tarawih niya sampai pa wither niya na kawan tagto atau kawan tag isa biya to kami. Kawan tagto sampai pamitir niya. So long taway ito pag-akan sin mga rakaat. Way roon. Sa muna na in kita habi ada simbya mga panghati ta ini di kita makayan may tabihad to may tabihad. Di ta ma-question. Lumagawa tatkala hinang nila hindi sila himinang bangyan bukon nakaamatan. Oo. Okay. Bihan. Misambya din aon yan mamisarhan kanila may tahinangon bayad to. Sa way isap kabakan mo amin nagbuko sinamin hinangnet to way. Mayroon. Oh, mayroon nagbuko kani. Sa namatawag katuan, kamuliran kaiwanan, kaguruhan kaiwanan natin. Mag-question sila, may tanong nahihinang sa Masjid Nabawi imbihan. Sindaw na matarang imbita ya Aisha radhiyallahu anha tungod sinamin. Sama sa maka na Yazid law sin Aisha riwayat Aisha radhiyallahu anha maka na Yazid sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi an 11 rak'atan. Artinya in Rasulullah bukunin kaunan niya magpalawi sin pagsambahayang niya Ramadan ipagtawon din katon Qiyamul Layla. Wala fi ghairihi sampai sinamun di sa paghinangon ni haruwaing bulan. An 11 rakatan malingkan natin ya di ni pagpalihon ding hang putag isa rakaat day na mo indong tapagsambahayangon niya. Na sumakawa bangsa pa matimbangon mo in pagsambahayang sin Rasul 8 karakaat iban sim timbangon mo man sin pagsambahayang ta kawan karakaat. Di makainhan kato. Di makainhan ning kato. So babin Rasul timindog siya puasin isa sumambahayang pag-abutan ang waktu sin subo. Pasalin siya magsambahayang matao din pagbasa ng Quran. Bihan to. Miyan ka di ban sin pagsambayang Quran. Ay ban sin pagbasa Quran. Bihan to. So yan tuin namon law ta tinusa sin Rasulullah sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So namit kyan di nila ma-question na katuan pasal naman namon na ulit sablong tadalila mo in. Wala na kita kon katuan. Mayroon na in kwan. Na yung mga yan to long taba on day niya kwanta. Ini haridyo. Naaman na ito katuan natin niya, di nila yan ito mauno, di nila lang ma-question yung mga ito hinang Masjid Nabawi. Pasal mo naman, sa dalil, Salatul Layl, matna. Atin niya, in sa bahayang sindum, duwa-ruwa. Wayhad niya, sampai pataas, pilang pinagkakausan mo, haman kaya mo, amon di mo isab, laong katinggalan in sa bahayang subo. In pardo. Sabab na ako kayo man sa kato, magpataod sampay lang tapaw sa ito makatugos sila na makawati mga lang taong tusukan na. Na amo yan to in lang tali sa manjari. In kaya concentrate tantasin biya mga piagbisarante biya tungod pa amoy in sambahayang tarawih. Sumagawa lapay ron hayni in sambahayang ini tahajjud. In tahajjud long ta na suway siya bati dahil hatukan. Batid niya rin hatukan sabab na in Rasul bihat din Panginangon niya amo na in sulusul baki minal layl amo in kahinapusan inibahagian sindum hay kato dito siya magtahajjud. At batid niya rin hatukan. Batid niya na rin hatukan. Matug siya ini 1/3 pag ubusid to ini kay in amin kopya to dito mabista. In amin haot sindua ini duang kabahagi ito mo tinipagtug sin Rasul in last kay napusan sindong
amod tuin hibati niya sampai abutan na sin sambayang subo. Subo. Atin mag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Ako siya to, madialis siya ito, usin sambayang subo. Pag siya to, magbati siya sa latuduhan. Sa tutuhan na isa. Bihati namin hinansin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kaya may tanya Aisyah katuan daw na kana yakumu min al-layl hatta yatafarrata kadamahu. Naman siya. Ikaw na sa Nabi, long ta maghindog siya sa tumaando, tag-ipon po Allah ta sampai maghuwagi namon long ta sikin niya. Amo yan namon tao kasi si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan, tuwing biya mga maunit tapasun long ta in biya pag-ibadat sin Rasul. Misan in Aisha radhiyallahu ta'ala anha nakasagda pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daw niya Rasulullah in ikaw nabi abay ta mo na sin ini yampon na sin Allah ta'ala pardusan mo nakaw na iwan sin nakahuli na may tabihan inamin tuyo mo na in sambag ni hadya amoy in uno lang niya di ako ini amoy magbutang hinawabaran ko may nang ako habok din ang mga ipon magsusupor at in sa kaulaw pag-ibadat sin Rasul pagsupor pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amoy in siya buhi papihati na siya sin aun na lokal niya alam sin surga sarta naampun ni pardosahan nakaw na iban nakahuli naamo siya nakaw na naman jari in kita wayron ta na tanto ini way na tanto ta di ta pang masiguro bihanin ko anang kana suway kita daran ini nangangayo pa Allah ta'ala long ta ya Allah Allahumma rzuqni husnul khatimah. Ya Allah, dihilan ka ako, rijiki ako sinamuin sa rayaw-rayaw kahinapusan sin ini kabuhi ko. Amot yung dihilan ka ako. Bihad to. Na supaya, misan kita amutan, na insyaAllah ta'ala ron kita haamuin, mabugtuin, ini manahutta, amuin yaon kita ha tiranan sin agama. Tiranan sin agama. Naamoy ito yun namin sa lingkat-lingkat lang ta bato kunsin hambok-pabok na yung katutanim. Naamay ito. Kati ko no. Na alhamdulillah, amoy ito lang tayo mga nilayan katuan na mag-review sintungod sin tarawih. Amoy ni hawin na nga sinamon lang tarakaat na ayaw na kita lang ta mamisarahan may ta himingin lang yung mga yaong sindalil biyaha ini. Sebab na mga kaulaman sing kita niyo, iwan sin mga kaula-hulaan amon lang tayo himihinang sin tarawih. Although nagganyakan din namun mga bilangan sila kaso makaway sila aun dalil tinggilan sila biar isap sila kato gaman lami pa katuan na ingkaluwa nila ring kato sa pita na sila muna mga ulama lang tamon tanyag halong sin hula sila himinang mambukon lang tahaturan kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. So amayad to na amurakunan lang ta na pasasin na waktu magkabasa kita mong hadis peso pa mamon ni Aisha na mayta ang putagi sa rakaat da yung panghadita amurakunan nito sila on day sabdo yung hadis katon na mayta lang nabiya to salatul layl at masna duwarwa at naman nung kisin kaluag sinamuin lang ta sinsambahayan amon kiyamul layl ini amayad to kari na although long time kita mang sinamawaya kapag itipakan sin masjid so pamayong kita masasing kauman ta masjid hakauman talong tayo man si mga jamaa na biyadiin pila rakaat hinangon na tuharuman ini katuan pati na makajariad to kamoy na mong dalawang ison sabab na aon din katulong ta malam-malam na o maas-maas na mangisag pataurong katuan ng rakaat at inamerang posti sila makakaya so ina to depende na ito hahal sing kamo lang ta tiap-tiap mahalla, tiap-tiap masjid amon halong sing kauman sing kamo na kamo na imag amon kuan sa katuan na inyan tungod sinamon na bilangan sin rakaat na nagbida-bida in taud yan aon kay manon 11 rakatan ma'al witri bi 3 rakaat hang putang 1 rakaat long na lapay na in witr hatu rakaat in kay ibanan katuan sampay na 13 rakatan ma'al witri bi 3 rakaat katin hang putang 2 rakaat lamod na in witir amon turakaat in witir pagtawon nila ini na yung kaikay para sa kautamon 21 rakatan ma'al witri bis 3 rakaat amon yadto nabot sampay lang ta kawhaan tag 1 rakaat in kaybanan kawhaan tag 2 rakaat lapay na in witir 2 rakaat sampay sambat mukatuan naabot pa amon katluan tag siyam rakaat doon na masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini katandaw tanahin si mga sila amoy inha Masjidil Haram kapatad tag-isa. Niabot siya kapatad tag-isa rakaat. Ini malukay siya naig ha mga pamarintasin. Kaya lupahan ko adya bang uno ini pamarinta ito Abbasi ka atawa Umawi atawa ini Osmani
Wala pa dyan to na kwanto na pahukot yung panumtum ko rin dito hato sa sumakawain niya to malukay siya na inamin pagsambahayang bihatin hawa niya. Sabab na in sila amoy matuyo sila magbasa sin Quran. Sabab piaagad nila ini sambahayang nila. Nabi ada sin logta Mamlakal Arabia Saudiya biyayaon tiap-tiap magsambahayang sila sini ni tarawih amin maubusin ng kajuds. Hangkaron ka ang sinaw amin ka ini dumya to at ini hangka waktu sinamin ni tarawih. Biya to ni biyahagi nila na inamin ang kajuds siya pa amoy in kauhaan karakaat. Biya to. Sa naturang katos yung pagtarawih lang, na pag hanggang yan tarawih, paghali-hali siya. Paghali-hali, paghali. Enson na niya, upat rakaat, humali-hali siya. Marami sabot mo ito. At niya, minsan lang tayo ni ko hantag isa rakaat, aon paghali-hali, haot sin upat rakaat, katuan na upat rakaat humali. Nakabiyak sa nihinang sing kahula-hulaan lang tamon na hula Islam, biyayaon, makauwas sila katuan upat rakaat sa pagtarawih, humunong-hunong sila, magnasihat, maglihilbulan sang biyayan, pag-agama, pag-uwas naman sila, kumuntinyo na isa. Na sumabing tarawih, mga panahon na Arab Islam, na may sinari, sa bayang paghali-hali. Biyato kari. So ayaw kita magpabugat katuan sinhalta. Muna-muna yung kita nagsandal sinhapdi din sini ni long tap usin sa huryaon sampai paamoy panugumi matasuka na inbarantay at tulong ta bukod nito yung mga kondisyon ng sinbasa ang galit na manjari ang kanain sila bang sila magbuka matuwihan bukod na mo nini puspuson magtuwi dupdupan magtuwing pagkaon biya bukod in sila magaan makakaon biya mga tuong sulag tamaryaon makainom ang kawaso tubig yukup na to na yung mga yan kaya sulayan na mo si mga dito iban kaya sakupan na mo yung mga Arab dito hato ini makad magtarawihan na panagdaan pagpuas sinupat karakat gumawa sila gumawa na yung kaya ba na nito manabo manglawag biya mga makaon biya dahon madto paahli nila madto biha na pag-uwas ito bukod nito lang tamag tuwi na matuog sila bukod kung ito makahali-hali na sila ini naglulutuin ini asawa nila biha ganapan nila ini ni sambahayan nila sa Haway na sila Haway na sabab na muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita day sab ini kato taniw katantan law na ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha qubura ini hinang inyo long ni kapin ninyo inbay niyo sin sambayang niyo ayaw niyo hinangayin niyo kubul so siya pantun dito hadto inbay di pagsasambayangan biasa pantun kubul so sarta pihati rito hadto in sambayang abay sunnat but malingkan bang malayo kau pa ini ka masjiran lawi-lawi na bang mga ini mga kahimbahan magtubihan bukon kawya uyaya manawbihan pasalsin kahalan na marayo doon na Haway misan paldo magtubihan bihat din namin ini nagjato na so in namin mga kaibanan tumutog na rin doon jukupon nila in waktu yadto amin ini kawan karakaat sarta in kaibanan pagabot sin kawan karakaat ini kuan na mig na sila di sila makadha pagwitir sabab so, mabaya pa sila gumanap on paganap nila mabaya pa sila gumanap bihati namin paginangon nila sababin sila bukon sila amin biya kato tabi ada kuman kamatawran ng kato maliso ba maliso bangaon dapat Allah Ta'ala papag-ibadaton nila kanila nabihatin kuan bihan nampak kita yung subay mag-ibadat kita yung magpataod sinamal bihan long sabab na pagkarungukan talong niya makahati raw yung Tuhan amay to katwan makahati nabukong bihan to subay kita yung makahati habaranta bihan to dihilan na kita sin Allah Ta'ala waktu na subay tao salonin waktu yan natin Allah Ta'ala makahati ka to mong kita sa makahati mong kita makahati kita sinamundakan niya mo yatin subay hati hon sin manusia so yung mga kataan long ta yumadya to biyasin ini biyeta doon unang kanahin ng mga ini aun doon in amin sambahayang jimat to hatimpusin
Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anhu. wala nahalin amuin kahalan biya sintib ko sin Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Beda hatu. Biya hadto biha. Biya sa kaulawla in Rasul buhi. Hajaman sin Abu Bakar Siddiq. Hajaman sin Abu Bakar As-Siddiq. Sumagawa pagabot hajaman sin Umar ibn al-Khattab na amo na yan tuwin na kuwan na biha na hinang ning kawaan kasot ini rakaat kawan rakaat magtubihan na sampay mapos din kaniya amon simong paring nabihad to. Iurol na sin. Iurol na sin ni kamatauran. Sabab na muna yung mga sila nasabot ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib matarang imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. At ini inupat yaon lamod piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namin binini hakatan umat lamud din upat ini lang niya tarak tupikum syai'ain ma'in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Naroon kita gumunggong ha amin doa yaw. Sumakawa gianap niya rito hatulong niya alaikum bi sunnati. Pagwasyon ko tan niya. Awas ang paniyabiyat ngiyanan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Sabab inupat iniri limiulakad deng ha amoy pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon sila yan. Di sila magmutas deng ha amoy. Sabi sila kaya masahan si Rasulullah. Na amo na. Tani mo kahinan nila. Amo yan tuwin namin biya mga kaya hati-hatihan sin kami mga katotay manguran na iniyang pahati ko kita nagtagna iwan mataod pa yung nakahati siya namin biya mga programa na to ini in labi-labi na amin ha radio na ando bang kamo nakarungog bihan hawak to bihaon ini na manuisoy kamo makaibanan sabab ini maluhay niyo ukabon ha ini cellphone niyo Bisa sila biya manaw. misan kamo miya manaw-manaw kaingatan niyo bang sa pama langsin bisara batoy rapat subay kamu gumawa ding habain niyo karna aon kakunhan niyo bihon na yaon ini cellphone niyo bihan makarungog kamo sin ko na ini biya mga matangbos in yaw ni nami in pag puasa sing kita hati niya kaingatan niyo in waktu sin pagbubuka na misan sa pama long ta nagpapanaw-panaw kamo mami kamo bi asal biya tubig-tubig bihan pag tilahak simbang dahil ni daul Islam Lang na waktu pagbubuka na liming sumandig-sandig ka mga ringding bihan limingkon sin uno-uno na tinda pa kamo ini magbatal bihan na bihan ito amad yun biya mga ini labi marayaw amad yun namin ini asupaya na in kamo di malupas in namin waktu niyo. Isang kamo nagpapanaw-panaw, yun ini suara sin ni daul Islam, ini diurungog niyo bihad, kalam deng ha Tuhan to Rabbul Alamin, iban deng hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihad to mga katotay manguran ha agama Islam. Sarta day sab, ini pasampay na mo, inka sila sa pa mga katotay manguran, amin yan hagwa hula, in sila yan simusugpat kato taniyo alhamdulillah aon din kanilang simusugpat marikato taniyo iban misan yung bulan Ramadan asalin sila simusugpat maripa ini programa sing kita niyo sababing kita niyo iban sin sila pindua at ini partner long simbahasa Anggalis tungod paparkala ini in sila lamod kato taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na amin panghindua asing kami hindi ini amin magunong-unong kita niyo hatiranan sin agama Islam in kita niyo magtay manghud amoy in maglawag-lawag kita niyo sambatan da sin ini ako isisyo ni makaw na rin kato taniyo na pangasubuhan niyo rakman kami isam bangaw no na kami nakabutang sababi magtay manghud maglawag-lawag yan long niya uy na may ta kita ini sibu-sibuin hinang ta may talong niya wala di ikatuan biha so natulaw ako no ba siya nakabutang biha nabiyad to. Sabab muna-muna magtawtay manghud makapagsapaat yan. Dihilan sin Allah Ta'ala kapatot. But aon din doon sa mil kisa, beta, nang yan na, uy, long nin, iba kay tara hindi, jamaata, nag-aakada iwan sing kita, kauno na ba siya bihaon? Na, at inialawa ko niya. Katutalong niya lawakon. Nari nila kabakan na lam sin sulha. Uy roon. Na pagkita nila yan to kay luha lam sin narka,
Uy, nga naman. Bagay niya, iba nila Pakistan. May katulong niya nakato siya. Nakatuon na ito. Napaya ngayon nila pa Allah Ta'ala. Ya Allah na yun niyon, kasaksiyan na mutuod saon. Yung kami nagpupun-pun. Iban-iban na mo sa Iban-iban na mo pagdawa. yun. Nalong sin Allah Ta'ala, kawan nyo naman ito. Masya. Nakaon nila naman ito palong sin narka. Nampin sila, di sila ukon sing kayo, pasalin sila tao surga. Tao surga sila. Di sila ukon sing kayo. Biya to kat- Nakaon nila na dyan. Alhamdulillah. Na mga kataw-tay manguran, miabot na bahain waktu na to, insyaAllah ta'ala na ini mapugtulon na to na in kabtangan, itutbal na mo in salam doa kanyo katantan, alapal, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف